رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله والاستعداد للقاء الله معها نور الله نور الله في القلوب نور الله إذا انشرح له الصدر وإن الحياة حينئذ تكون سعيدة والآخرة بفضل الله ستكون سعيدة بإذن الله وحده. Mahuli mga kakasising kami, alhamdulillah, erinay sab kita niyo ha waktu na to ini, waktu pagbabahagi-bahagian sing kita niyo in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu, amo na in nikmat pag-agama. Asabab yadto, hambok din kato taniyo, amin subay kita niyo mangikot, haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagdasin risala, pabang sa manusia, amo na yung pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indiarania, daing haamuin sa lago kawajiban, kasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban, amo na in sa taod-taod piyardo, sintuhan na to Rabbul Alamin halaw man sing kitab niya. Puas daing haamin kawajib simpanaw hidarap kaniya. Pakatan sing kakahinang nito tunggalon siya. Iban amuin liyang kita niyo sin Allah Ta'ala doon haamuin sumulang hapang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya na inyan amuin sa lago pierdo kato sintuhan na to Rabbul Alamin amo na yung pag-iyanon al-hubbu fillah wal-bughdu fillah wal-wala'u wal-bara'u fillah. In sa lago amin subay na to urulon, lukison, daing hapamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biya diin siya maglasa, hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya diin siya magdugal, hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban biya diin siya, doon haamuin ini hauno siya imindog manindukanan simpag maring Allah subhanahu wa ta'ala iban hauno siya ini tumangkis doon haamin pag-agama harap patuhan na to Rabbul Alamin. Naim mga inikatan dililay kato taniusin Quran mahamul liya sa piyatar rangkato simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa taod-taod in sara yan halaw man sing Quran mahamulya iwan sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nag ini aagad in laungka maglalawan-lawan haantara sinhinang madto asibi dakula amo sa naglalawan-lawan
bangaon hibayta sin agama doon han labi marayaw hinang hibayta day sabdamikian insangi ngi hinang. Bangaon doon han mapatutukon sing kita niyo na aon da isab sumulang kaniya amo hindi kita niyo manjari mamakay kaniya kana way kapuspa idahan mamakay kita sing hinang amuin sumulang paamiin kaugan sin Allahu Ta'ala hinangon sin ipon niya doon na yan na amoy ni indeng ha mga kakunan na to hatihon marayaw dahil na in Rasul sallallahu alaihi wasallam yadto na to nakiawaita siyain nagpasampay sin agama sin Allahu Ta'ala iban siyain amoy nanggausi di masin amanat sin Tuhan na to Rabbul Alamin pabangsa manusia amuin magnasihat pakatan umat bukon sadya umat ngewat malainkan lang kumingkatan umat nakaunay ransin nakahuli hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam siyain sa taud-taud amuin umat kana ingkatan si manusia nakabin dahil mga kaumat-umatan sing kanabihan karasulan nakauna yan na napun doon kaniya katanang na in pagsulang manulang pagsulang manulang si manusia mataod di haamuin laung ta agama amin kahinapusan ini diarasin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit na imuok na halawang simbigi pangatayan si manusia nakauna sampai pabihayaon in pagianon nila bin sing kamaasan sin in kamaasan nila wala naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malaingkan in naraak sin Tuhan Rabbul Alamin siya in nagpi bang hisiyo in amuin pilihan manusia magdarungan sin pakarajaan pag-agama hajaman nila pakanya amunain napiing kahinapusan pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam natibuk na yung katanaga maray nga panagnaan sampai pakahinapusan amuin way na umat mapuas sin umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati niya in mga sila amin mga Yahudi iwan sin Nasrani karugalan sin Allahu Ta'ala in Yahudi iban sin mga Nasrani amin laong in pag-agama nila apabila sila iabutan sin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pa sila wala na naimai na inyan ini magbing na kanila in kataksilan kahit na in kahinapusan ini amunain ini makauna pa suron sin Allahu Ta'ala palam sin surga sabab ka na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato taniyo ako laong niya impanagnaan kumuko sin lawang sulga doon hayan pagkuko niya sambakon sin malaikat laong niya hisiyo yan laong niya ako sa inihi Muhammad pagian niya hadyad to na laong niya bang bihayad to kaya takaran na mo kaw kana imbayta ka mo wayroon makajari makauna sumud palam sin surga subay ikaw in makauna rin hakatan nabihan yan mga katawtay manguran nahasa babiyan subay kita niyo magbuli raya tinggin hawabaran na to amuin dumaot kumawa sin binin sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pamukunda siya mahunit hatiun maluhay na to daingatun sa sarta in katantan hinang piyatatarang na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon aming kitain mamikilan biading kakita himinang sa babaon na singuranta in singuranta mano siya bayada kato taga sikilima
paluhin na to siguran madtumari in kakahinang niya kaya na manusia impini sinallahu subhanahu wa ta'ala hasupaya maluhay kita niyo makasingod kaya na in kita iwan siya hangka ini lang ta sibu dain biya mga ini kignot kahibal sing kita iwan sin siya amura kumanin piagbidaan sing kita iwan sin daak sin Allah Ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in siya ini hangkan siya nakabida pasal sin wahi sin Allah Ta'ala piya na ugarap kaniya in kita ni wala kita ni piya na ugan wahi pakanya kaya na bangyan na aunin bihad tumahiluhala day manusia ampay nini naturon na to na maghiluhala sing ginawawaran na to banghadya kita niyo murul madtumari sing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na tanturi na si kita niyo malawong salama-lama labi lupa na tuod amoy indiyara kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imbiyay tatakain na amoy tindukanan sin hinang sing kita niyo subay siya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah wal-ala wal-bara'u fillah. Suway bang kita magkasi, pagkasi hangan sin Allah Ta'ala, atawa pagkasi hakaridaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwan pagdugal doon haamin karuwalan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta ayaw kita niyo manudsod pahinang sin mga manusia halaw man sing gumiini wayroon pangirab nila sin pag-agama di kita manjari miminang kanila amuyin ini laong sin magbibisara amuyin hipangandol tanay nudyot pamaranan ta kanila sila in magbaya kato madtumari kaya na inyan katantan di kita manjari ini magad ha mga tao wayroon pangirab ha pag-agama labi-labi na tuod in mga sila Yahudi iwan sin Nasrani wala nakapagtawbat wala nakabing harap patuhan Rabbul Alamin naamo yan to kanyan narito kita manjari kumawa lang ta ini misan pabiya diin in kaiibugan taroon halawman nila hatat kala in sila bukod nag-aagama Islam at tawain hinang nila misan pa yung kaaunan nila Muslim buat malaingkan Indiara nila sara simparinta na misan na isab sila nakura bang aun nakura lawirain kanila amunin Allah subhanahu wa ta'ala kaya na mga sila yan di makapasud kato palawang sinsulga buat malaingkan bisurun kita niyo sin mga sila yan palawang sinarka jahannam bihad tuwat in sila narugaing in diara nila pagparinta kung pagparinta sin Allah subhanahu wa ta'ala nahasarab yan dahil nga mga patumtum kato sintuhan na to Rabbul Alamin mga sila amin siyang litsin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang nila dhalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lah inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fajtanibur rijsa minal awtan wajtanibu qawla zur beta doon hay ni sinallahu subhanahu wa ta'ala in mga nagkasabot tarayng kain na yan to in mga yan hukuman din Allah subhanahu wa ta'ala sarta hukuman sa lagbo-lagbo amunain panghalga atawa panglaggo hahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayan bang taliyaggo in hiyaram sin Allah ta'ala di kita sumuok sin hinang haram hiyahali ang tayong kataan kana lawi in bugat sin kabinsanaan din Allah subhanahu wa ta'ala
Dahil sing karinsanaan magjato, hatiap-tiap mano siya halaw man sing gumiini. Misan dah apangatod sing kita niyo, in karinsanaan lando mabugat, buat malaingkan, aun waktu, inyaon, intong basin bugat niya yaon, mahinang siya, ini makadawhat sin surga, kasanangan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin mga tao, abutan sin manahot, matay bihan, malumos, inyaon laray ring hasabugat-bugat pakaradyaan, amin magsandal kau simpang napas muroon haon. Buat maringkan im mga sila, bang sila miyamakad, habautan sin agama Islam diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sila sahid, biya sila sin nagparang sabil, mapatay na lumos, mapatay na sunog, mapatay na hulog dahil hataas sin lokal nahug pababa bihan sambil napusatin pamaranan, buat malaingkan insilad to intong bas niya, biya na sila sin nakapagparang sabil, bang iaunin pag-iman halawang timbigi jantong nila. Bihan. At tawa mga narugtol sin mga sasakatan, napusat in udyot pamaranan, doon hayaon, intong bas niya kailo, surga sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ano yan? Bang liyago hiyalgaan ng katan hiyaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nanimu, lapilo ba natuod? Inhinang kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya in kalasahan sin Tuhan Rabbul Alamin, doon amin himinang kausindaatan niya. Mahinang sababi kasud mo palang sin surga. Amuad tuin, kalingkat-lingkat, dahanan, siya kita, kato kanyo sin mga sila, matkan nagparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihan yan. Kaya na inyaon, hiyawa nila paging nawawaran nila, inyaon bangyahin, aw sabil wajibat. Dati, kawajibat, akara sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay nila pagkakauta, inhinang yaon. Namo yan, ating bang sila magkasi kaya na sin Allah subhanahu wa ta'ala, uno yung kasihon mo. Uno yung kakuyakan sin Allah ta'ala. Kasihon mo yung kakuyakan niyo. Iniuog sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay mo rin sa uog. Inyong katan. Inkarugalan sin Allah ta'ala, na amuin subay mo rin sa siya karugalan. In Allah ta'ala, karugalan niya inhinang sulang harap kaniya. Sumagawa in naghinang, in Allah ta'ala, masiti matagad, haamin nakahinang kaniya, doon hayan, amuin makapagtawbat patuhan Rabbul Alamin, hasupaya mapuas siya, dahil kataksilan, din amuin nahinang niya, bihan karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, in pagalian taha mga tao nagsirik. Kana in pagsirik min a'adami dhulm. Sa lagbo-lagbo kaanyayahan. Kaanyayahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin lumag inabok manusia limbakan. Kilahon niya, labi mahal ka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan, in Tuhan Rabbul Alamin, umarugo. Bihan sinamin hinang ta. In mapatot siya in halgaanta, siya in lagunta, siya in akarunta, siya in nagpapanjarikato, nagdihil katantansin, kakuhunahan na to kabuhian, ini kabuhian na halaw man sing gumi, iwan sing kabuhi na to, dahil kaniya, amin in mapatot suway hadya harap kaniya kita, dumungog, iwan kimila sing katanhin ang mapatot na to hinang. Diyan. Naamo yan po intuway maurol tinambok-pambok lingkatan niya. Diyan. Ati niya, wayron akaron na to, suy-suy hababaw king gumi ini. Diyan. Buat malaingkan, suy-suy dahil halaw man
kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan daing hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kita niyo maparihara bihan amin kita niyo ini nang hormat haamuin katan mapatot hormatun kita niyo bihan baumantin bumi haamuin terbaik ini hormatun nato kata pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dami-dami na ito, timpang dapat, anong suway na ito, umat o saray. Hayaran na ito, haraya. Matutugod na ito, inilang mo, dito, biyasar lang. Ito pa, kami lupa kadawan tulungan kami karangan takula yang biyahan biaringin satu ano yan ando kayo pag ianundo na ini bukod sadya in ayaran na to atau lagbuon na to in hiyaram lagbuon na to in kataan siyag narayaw sinon sarta pajatuhon na to panginawawaran na at upaya yang katakan mainan saksi hadarat sinon in kita niyo na tulog din ay diyan ay na iwan na sinugtog ka man kaadlaw yan tumapaat ka to in muna nawawalan dahil na inya untan saan ay kayo ingkan pagkanaran ang katulisan sampai ang mga sila amuin naglupasin waktu ni karihalaw na tumakti unudot pamarangan nila tumuntot kamilahan yan amuna udot pamarangan kabugat-bugat amuin maghukom kau iwag amuyan ingkay ayaran insya Allah dauhat na to